Hhayi-ke ngane zakuthi ngiyathemba sibonele ukuthi-ke le nto ye-Chiefs laphana-ke isithanda ukuba serious kangakanani laphana, bathi ngesiNgisi it's getting too serious-ke ngendlela laphana kohlobo olumangazayo. Uma ngabe-ke isiyenziwa nasey'nkonzweni-ke laphana kuyabona ukuthi ngempela ngempela iqophe kumlando wangempela laphana. Ngale ukuthi mhlawumbe nakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Sawabona amavidiyo ahlukahlukene ko-TikTok nako-Facebook kanjalo ko-Instagram abantu benza amahlaya ahlukahlukene. Sibone ukuthi izolo bekusobula othisha abaningi ekade sibona amavidiyo ey'nkundleni zokuxhumana ey'koleni laphana-ke bavunulile laphana-ke ngawo umjiva owe-Kaizer Chiefs-ke laphana, okukhombisa kwalo ukuthi-ke amakhosi ajabulile. Kuthini okwakho ukuphala udaba? Ake sivele sihlangane comment section-ke ngizwe olwakho uvo ngalolu daba. From ila sibone iy'ngane zakwethu sengiphuma njena kodwa ngithembisa unyamba efuna ezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo.